Ngening Kapaskuan, 52 kaya nakang ating cancer at liver transplantations ing apasaya at sinopaning pamilyang Pineda king metong special Christmas activity kete king Pradera Theme Park. Penny munande din na Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Delta Pineda kaya din na board member Kay Nagit, dating board member Maylin Pineda kaya biya bataliwa pang opisyal ing aktibidad memye pay nawa kareng anak ing aktibidad amig pa time out pa mo kareng anak ibat king pamagpaulo at king masakit apanandaman. Meg-enjoy lareng anak kareng niyaya liwang rides, arcade games, parada dareng cartoon characters, musical fountain show, ampong fireworks. Para kareng marakal karela, iti ing karelang peka mumunang pamagbisita king meto nga theme park. Kawani king saya, tinanggap la rin balang meto nga anak ka 15,000 pesos cash assistance, 2,000 pesos food at souvenir allowance at gata 10 pamanga na karelang inyawad at karagdagang 15,000 pesos sa quarterly subsidy ibat king provincial government. Agpangkang Vice Gov Delta kapag nasaning aktibidad ing makasahop king gagastusan king chemotherapy at adi na lang pansamantalang saya ring anak. Inamuyot na nalamang Governor Nanay Pineda ring pengari na milalako pag-asa at siniguradong balaw sing suporta ning Kapitolyo at ning pamilya Pineda. Kaya beking distribution ning saup ring personnel ibat king PSWDO, Provincial Health Office at Diosdado Macapagal Memorial Hospital. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tutuging Balen, Susuyo.